Na недjelю u televizijnim magazinu opać se co dohvarene u Novim Sadze na dijalogu o obrazovnih politikoh u ramikoh mehanizma 16+1, odnosno žemoh centralnej i vostočnej Evropi i Kitaju. O čim še bešedovalo na tribini u Verbaše pod nazvu "Zo s partnerstvom do lepšoho nadpatranja životnoho stretku" tiž doznace na nedjelju. Hoć rok bul suhi, vinjici nje spodzivali zo s veljkim količestvom i kvalitetom hrozna, hvarja i oberače u Berkasovskim hotare. Kad bešedujeme o chorotoch zavisnosti, najčastejše dumame na narkomaniju i alkoholizem, a riče na zavisnost od kockanja kotra vše prisutnjejši problem u društve. Či pre bezpečnostni kameri kotri u ruskim keresture postaveni pred dvoma rokami zmenšani kradzi, tiž doznace na nedjelju u televizijnim magazinu na 20 hodin.